Shalom shalom, Yesu nashimwe, Yesu nahimbazwe. Nongeye kubaramutsa mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amahoro y'Imana abane natwe twese. Twongeye kugaruka mu majambo y'Imana nkuko bisanzwe. Uyu munsi tugiye gusoma amajambo yanditse muri Luka ibice byaho bya kabiri umurongo wa 43. Turasoma mu izina rya Yesu. Baheraheje ivyiyo minsi mikuru barataha, uwo muhungu Yesu asigara i Yerusalemu. Abavyeyi biwe ntibabimenya. Amen. Ndasubiramo mu izina rya Yesu. Bahejeje ivyiyo minsi mikuru barataha, uwo muhungu Yesu asigara i Yerusalemu. Abavyeyi biwe ntibabimenya. Amen. Mwene data, aya niyo majambo y'Imana tugiye kuganirako. Uko bukeye uko bwije, Abisirayeli hari imigenzo bama bakoresha imigenzo yo kurya umunsi mukuru. Ico gihe Mariya na Yosefu bari mu minsi mikuru bajanye na Yesu. Bararya, baranwa, barahaga, baradibama. Maze Yesu kuko yarazi ibyo agomba gukora, ava muri bo aragenda. Ngo maze uko amajambo y'Imana tubwira ubandanije aha hepfo, maze Yosefu na Mariya bakebutse bahiga Yesu baramubura. Bamaze kubura Yesu, bafata urugendo rw'umunsi wose bahiga Yesu, ntibamubona. Icari kinzanye resi kindi uyu munsi, narinje kukubaza, mbega wewe naho waba waratakarije Yesu? Haleluya. Yesu woba ukimufise, mbega woba waramwakiriye? Ushobora kuba utamufise, ushobora no kuba utaramwakira. Yesu nashimwe. Haleluya. Aya niyo majambo y'Imana tuje kuyaga. Harabarose Yesu abaramwakira, baramutakaza nkuko Mariya na Yosefu bamutakaje. Hari n'abandi batigeze banamwakira. Abo nibonje kuyaga nabo uyu munsi. Mbega wewe Yesu muracagendana? Erega ijambo ry'Imana ritubwira ngo murondere ubwami bw'Imana no kugororoka, ibindi ni inyongera. Haleluya. Turondere ubwami bw'Imana no kugororoka kwayo, ibindi byose ni inyongera. Mbega wewe Yesu wawe mwoba muri kumwe canke waramutakaje? Nagomba kukubwira ngo ntiwirukire kurondera amafaranga hama ngo utakaze Yesu. Amafaranga ni inyongera. Mwene data, ntiwirukire kurondera ibihinda n'ibihindagizwa byo mu isi ngo maze utakaze Yesu. Oyaha, byose ni inyongera. Wa mujenewe, wa mukobwa we, ntiwirukire kurondera urugo utakaze Yesu. Ekaye, umugabo ni inyongera. Wa musore we, ntiwirukire kurondera umugore utakaze Yesu. Haba namba, umugore ni inyongera. Nagomba kubamenyesha, urugo muriko murirukira sigwo rukenewe, hakenewe Yesu. Urugo ni inyongera. Yesu nashimwe, Yesu nahimbazwe. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo nuko murondera ubwami bw'Imana no kugororoka kwayo, ngo maze ibindi byose uko bingana ni inyongera. Nagomba kukumenyesha, ntutakaze Yesu. Mwene data, utakaje Yesu wo bujanye nde? Haba namba, ntujana umwana ngusige Yesu, ntujana umugabo ngusige Yesu, ntujana amafaranga, ntujana amadolari, ntujana ibihinda, ntujana amayero n'amapaundi, ntujana amashiringi n'amaki, ntujane buri kimwe cyose, ariko ngo utakaze Yesu. Ngo maze ngo hageze ngo uwo munsi, ngo Mariya ngo akebutse, ngo asanga Yesu yagiye, ngo aja kurondera Yesu aramubura. Mbega uravye impande yawe Yesu muri kumwe? Haleluya. Ndashaka kubwira mugenzi wawe mwicaranye, ushobora kuba uri ku kazi, ushobora kuba uri kwibarabara, ushobora kuba uteramye mu rugo, ushobora kuba uri mu babanyi, ariko ubaze mugenzi wawe atukebutse ari iruhande yawe ati Yesu muri kumwe. Haleluya. Maze Mariya arahindukira asanga Yesu yamuponyotse, abwira Yosefu terega Yesu yagiye. Bafata urugendo rw'umunsi wose barondera Yesu. Haleluya. Ndakwinginze uyu munsi kuba tarakira Yesu, namwe muze mumwakire kuko aba bamutakaje kuko bari bamufise. Yesu nashimwe kandi Yesu nahimbazwe. Mariya na Yosefu batakaje Yesu kuko bari bamufise. Mbega nawe Yesu haraho waramwigeze canke uramufise? Ariko nagomba kukubwira ngo nyamba utarakira Yesu, adresse yacu irahari kandi irakwiriye. Muze turondere Yesu. Ijambo ry'Imana rivuga ngo turondere ubwami bw'Imana no kugororoka, ngo ibindi byose ni inyongera. Mwene data, byose ni inyongera. Haleluya.
byose uko bingana ni inyongera, imodokari ni inyongera, haleluya, ubwo bwiza ukeneye ni inyongera, haleluya, kuko abari muri Kristo Yesu nibo biyubura mu nkomezisha, abo nibo bashaka ubwiza bakamubona. Hundi nawe aravuga ngo nyamba ukeneye ubwiza, ngo cyangwa ukeneye icubahiro, ngo ngwino uhore witoza gukiranuka, haleluya, haleluya, Yesu nashimwe. Ni koko ushobora kurira ukabura uguhoza, ariko umuntu atatakaje Yesu iyo arize Yesu aramuhoza. Ni koko ushobora kuryama ukararurarira, ariko nagomba kukubwira ngo nubwo worarurarira ijoro rigaca irindi rigaca n'ubundi kandi bukongera bugaca uri kurarira, ariko ufise Yesu, uzi ko Yesu muri kumwe, Yesu wawe araza akaguhoza, haleluya. Ntutakaze Yesu, kuko Yesu nico kintu cingenzi ku buzima bwawe. Yesu nashimwe, Yesu nahimbazwe, haleluya. Ndumva ngomba kukubwira aya majambo shizama ngo maze Mariya na Yosefu ngo barasubira gufata urugendo rw'imisi 3 barondera Yesu, ngo maze bagizenya ngo bamusanga yicaye mu kigwi cy'abantu benshi cyane, haleluya, ngo basanga yicaye mu bigishwa, ngo ariko Yesu arabumva, haleluya. Mariya na Yosefu birirwa barondera Yesu, bamuronderera iyo batazi kuko bamutakaje. Nagomba kukubwira ngo Yesu kumwakira biroroshe, haleluya, ariko iyo wamutakaje kugira ngo umutore nivyo bigoye. Aho wamutakarije ni uhazi. Mwene data ndaguhamagara ngo ngwino usubire kuba umwe na Yesu, haleluya. Yesu nashimwe. Abamwizeye bose uwo Yesu yabahaye ubasha bwo gucika abana b'Imana. Ku muntu yizeye Yesu yahisemwo neza, ariko kutamwizeye yahisemwo nabi. Nawe utaramwizera urahawe kaze kugira ngo wizere Yesu, urahawe kaze kugira ngo ube umwe na Kristo wawe, haleluya. Yesu nashimwe. Mwene data nagomba kukumenyesha, nubwo wokwirigurira ukanga gute ushaka amanota meza ari kwa Yesu, nutakaza Yesu kwishure nta manota uzobona. Ubanza ugatora Yesu hama ukabona amanota wajanye na Yesu, haleluya. Ntukijane mu nzira wenyene, ariko ujane na Yesu. Reka nongere ndabasomera uyu umurongo waho wa 47 haravuga ngo abamwumvise bose batangazwa n'ubwenge bwiwe n'ivyo abishura, amen. Abamwumvise bose batangazwa n'ubwenge bwiwe n'ingene abishura, amen. Nagomba kukumenyesha, umuntu yakiriye Yesu, umuntu yizeye Yesu atangaza benshi, kuko Kristo wewe wakiriye niwe gitangaza. Ushobora gushaka ibi nibi, ugashaka inzu nziza, ushobora gushaka amafaranga, ushobora gushaka umukobwa mwiza, ushobora gushaka umusore mwiza, ushobora gushaka ko madame wawe ahinduka, ushobora gushaka ko umugabo wawe ahinduka, ariko reka ndakubwira aya majambo, haleluya. Aya majambo uyashira ku muzirikana. Umuntu wese yakiriye Yesu atangaza benshi biciye mu ijambo, kuko Kristo Yesu niwe gitangaza. Ushobora kuba ushaka gutangaza abantu, we ni wotangaza abantu udafise Yesu. Ushobora kuba ushaka kwitwa igitangaza, banza wakire Yesu, banza ugendane na Yesu, kuko Kristo wawe, Yesu wawe niwe gitangaza, haleluya. Yesu nashimwe. Umurongo wa 48 haravuga ngo bamubonye baratangara. Yesu nashimwe. Mariya na Yosefu babonye Yesu baratangara, haleluya, baratangara. Reka ndakubwire, Yesu wawe abaye igitangaza nawe utangaza benshi. Mariya na Yosefu babonye Yesu baratangara. Reka uyu munsi biciye kuri Yesu wawe wakiri utangaze benshi. Reka uyu munsi, haleluya. Yesu nashimwe. Yesu nahimbazwe. Aya majambo n'amajambo y'Imana, si amajambo y'umuntu. Mariya na Yosefu babonye Yesu baratangara. Reka uyu munsi nawe abakubonye biciye kuri Yesu wakiriye batangare. Reka uyu munsi nawe biciye kuri Yesu wawe wakiriye utangaze benshi. Mu mashure ya utangaze benshi, mu kazi ka utangaze benshi, mu kibano ca utangaze benshi, aho uherereye utangaze benshi, utangaze benshi mu muryango, haleluya. Abiteze ko byanka bakubona ubatangaza biciye kuri Yesu wakiriye, haleluya. Yesu nashimwe.
wakire Yesu akubere igitangaza nawe utangaze benshi. Ugumane Yesu akubere igitangaza nawe utangaze benshi. Kuko udafise Yesu vyokunanira, udafise Yesu woyoba, udafise Yesu vyokwanka, ariko ufise Yesu byose birashoboka. Reka nshimire we twari kumwe muri aya majambo y'Imana. Ndabaha adresse, turasengera mu Cibitoke hepfo y'irya Kanyoni kuyorabara rya 6 imbere ya zone. Turasenga ku munsi wa 4 isaha 10, turasenga ku munsi wa 6 isaha 3, turasenga ku munsi wa Mungu isaha 3. Aho duhereza ni mpemu yera hamenya, si twebwe tuhamenya. Urahawe ikaze wewe ukeneye kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu buzima bwawe. Nawe wamutakaje, urahawe ikaze kugira ngo tugufashe kumurondera. Murakoze. Shalom, shalom, shalom.